Tunia iga kewlim khom diu chele NSM I am lamkai Mr.YANG GANGMEI thuse na pen hin na ama hi NSN GPRN joint meeting a cookie ho thu nyaw khat ase na pen hi tunia ina kewlim khom diu hin din e pela video hi an ve ma sau tv na video hi ve chai ting leo cha thuse na pen chu EPSA ham ai lo EP get ham ti ho cho ina kewlim khom diu ho e pela tun thu sam de talovin a video lang pang zo hen ve tawte Audi Kangpupi ga Chusanpur Marakta Tiger Road ga German Road. Who is Tiger? Who is German? I should show in it. I should show in it. As a land owner of that areas ko, I should lam mapu na represent to rin in Asian na ko. Wrong may. May they claim the king of the Manipur state hay na mo na claim to rin. Ado ay ko yate. Ay ko king na te ba? Ay ko ning thau na te may tay gilazado ko. Aduna ay koy adugi history da koy yaroy hay na koy position clear. No cookie shidi isin na cookie shidi ay koy na lam na koy bu offer tawraga ay koy portion se ay koy hingmin na bani hay bado. We didn't claim now Mizoram as our ancestral land, okay? Mizoram boy koy claim taw dre ne hoji ngam su ngang de ne. Adu we were the first settler there. Ay koy gi saru su lai gini scientist purak laga ay koy tithok pangam ne. Adu we didn't claim that because as the process of migration aduda hinglam bani na ko claim to be adu ai khoi na pi kharaba area Kangpupi gumba sidi ai khoi gi naga gi lamni ha clear oina no kai su khanglam gani ko adu bu ancestral land ni haina no khoi na nung yung khat bududi ason bami apang bami oirasu adu de di wakhan se he chopa thora pani adu na isin inau hingmin na gani haridi chokram tausira haina mo khoi su lak pani na ai khoi meeting tawe Naga history si record no koy na su appreciate to siya. Black Day do su thadok siya. Ko aduga na koy nathanta political movement tawra zelengam habugumba Burma de gi thorak pagi ideology do India na maru khra happy ba lay Indian ones Manipur manungda Gaza Strip semga na India di sem gibni ko and Kangpupi I have seen as far I study the Kangpupi se Gaza boy ke dabgi mong da thamni ko diche Palestine Chusanpur tar ka dabgi mong da lay ko if you don't careful se mark to bio na koi di harau ram gani MHC na Assam Rifle na Indian ro ko na noi bu manung da support pi gini ha bi ki makta you may be happy but be careful USA na asi war se amarom da thau hap kani amarom da numai pi bne ko so as India is playing their politics I koy notice asun mo mapang da aduna asidan na koy na sukra khanbiyo cookie mayam se koy history se recognize daw se aduga cookie gi black day do thadok se the framework agreement se embrace tawro and this is for all na sai sar na habu black day hoy yeah adu budi noi convert tawre we appreciate that but the points we have present on that day aduga framework we embrace tawbiyo this is for all not only for the nagas inclusive aduda position lay hai na du su pachana high crab copy su p crab ni ka aduga one thing very importantly lam mapudu bu acknowledge taw view kasai hai bado not all the lands you are settling now ka Kangpupi na Chusanpur bu Rongmai na mapune or tangkhung na mapune hai na apis thokpio hai ba natin eh Chusanpur di noi Chusanpur ne aduda kesho ko like tin du where naga na document later got ukrul da Tamenglong da ko pikiba aduda laibu di lam mapudu bu acknowledge tawo hai na du numita se ko ngang ngab ni ko this is not so hard thing if you are a Christian ako Christian already is the hard thing na tin aluban na tin yaram ba yaba pot ni ko adubu you believe in government of India policies Burma di ki portion khara notice di ki portion khara tor ko cookie gi zelengam se ase habdi even heavens fall that will never happen I koy angang sing da tam gani maitai su maitai gi angang sing da tam gani adu di thok pangam bro ko government India kai khara ne within 50 years adu gi policy how khara di government of India is very shaky adu na no koy su false hope develop ta gudu government of India gi promises su hai na koy adu da su ngang na bani ko adu na ashi gi line du lak khara di ngasai hai bu FNCC di kri no
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ understanding line do ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕ road map to clear ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯗꯤ FNCC ꯗꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨꯁꯨ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ you see ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯃꯔꯛꯇ Tiger Road ga German road ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ who is Tiger who is German ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯥꯎꯕꯅꯤꯅꯦ as a land owner of that areas ko ꯑꯩꯁꯨ ꯂꯝ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯅ represent ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ NSN ꯗ ko ꯔꯣꯡꯃꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯌꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯩꯌꯦ ꯂꯝꯀꯥꯗ ꯁꯦꯜꯃꯠꯇ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯔꯦꯡꯀꯥꯏꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ and you're going through this Lamka town and if you try to name that road as your Lalminglen road adu Lamkagi jomi ko yagadra paite ko yagadra ko khradis saram gani noi khra sogam ba ya adu this is the fact aikoi gi lam mayai da chalaga adu su nangi cement bag ama pau haptaba mafam su yauri bani ko adu Tiger Road haiba sai adu German road haiba sai asidi yamna provoke oi bani ko number 1 asidi I should compromise ta aikoi ishamak na su adu compromise ta already I have no longer mandate as a leaders of Rongway people in NSM adu da aina yai hai khadi ko adu di yaroi totally yaroi have no please convey to those people also Tiger Road German road have sidi shup ya yaroi adu di FNC gi wangak ta nate sidi even our reason wrong reason ka adu na so adu di yaroi we have no hands so far now with the FNCC but we are giving you the message that that will never allow that will never happen number 1 adu di negotiate tawbi yaroi number 2 shu kem do karam na akoi gi lam manung da karam na shu kem thamge haiba you have a small village Zilerong gi khun macha le Dovinalada ZUF gi shu kem hange hojik ZUF su suspension le ne asida hange haiba Dimapur gi Nagaland gi missing hagadra you should be very careful you have your rights to establish any kind of development in that particular villages ko naga gi lam periphery da laiba khunsing do no develop tabo tower su semo ko even kri apaba nang shimgira semo adubu nakoi gi terror group nakoi gi underground group who is masterminding howji khatna ri bu su moi na ni naga miyam shock khra bu su moi na ni adu koi du bukram na suspension of operation kem hai na thamgira adu su nakoi khanlo if you want you give in Kampuki itself in Chusapur itself not in between asidi akoi gi reason gi representative point asidi very clear and loud asidi lai ko but that doesn't mean I hate you aduna takwa na koi bujing thibi gini habidi khambi ganu ko we are still brother in Christ we are still brother in ethnicity tribal ethnicity we are still brothers in geographical cohesiveness ka ai koi chikna ra ai koi thokpa yam pot na asidi please thank you so much kra harsh taw lai rasu ai asidi achumba kra lai ram gani haba na koi su khambi ko thank you to chu video ong chin na ve chai so dim ka ta san te na la ya yang gangmei NSM lamkai khat pa se ne hi tain asin mei te hon Manipur leng pa ka hi ati win ke hon nagate leng pa a hi poi ka pompo ve so pi ku ki hogam ka pe uwa ka chen sa ne hi ve ti a se na ban la ya se ke hon Mizoram gam khu ke hon na ga ho gam a hi ka ti po ve ni lam Mizoram gam a khu ke ho ana cheng ma sa pen ki win chuban la kagu ka chang ho jong zo ga ma khu ben ho khu scientist ho ki puing ki pui han lang ki khot sa le na lai ding a hi tia ha se nam sang lai ki chon le ai lo le ki chau le phat la ya ana ki da la hi tai KPI gam hi ke ho a thing ta hi na ho ku kin ku kiten ancestor land na ti ovin muntina song na put ovin a hot low a ching low hi zeng zong le yang ka phal po ve hi che song na phu ji ovin kalung thim an e ti a se na chuban le lai na se kin na hin so pi le naw khat hi na dol a chamde law khom ding zo gong ute na ho zong na ho zo na hung ule nagate history za bol win lang cookie black bay mandata win chule mang hon na chang wa political movement na bol win jalen gam
movement kiti ho Burma lang lunggel in na bol ve India in nang ho chunga muchi phalo atu lut uve India in Manipur sunga Gaza Strip tabang asim go kemu danin churi champur yang Palestine gam tabang so te hi na chi thelo ule in kimel chi win ti a ase na chaban la ase kinan Assam rifle hole ro MHA hon ahin to sot ji win ki pa hi win USA in gal ho a khat langa me chang ape in khat langa ape ti hi hazing win KPI to chu champur ki ka lampi German road Tiger road koiham Tiger le German chu kejeng jong kalung hang ahi agam pu hi na zala NSCM rong me region lam kai khat hi na zala ka se hi tia he la chai na hu kha pe na cho se hi na chuban la ya hin ken kalung gel nyau khat hin jep nu ning ka tin che che he la zat nyau cha cha hon jong ku ki te Tiger le German chu ni ma sa lo ta in noi si ta in ahin ho si jing win pau cham tu in wadung nyau asu e ki ti ma bang in na Yang Gangmei zong asu sil in kuki te chungin nei te lam kai hon agam ago ngai lu dan hi ki hil na ni ute tia he ne chom chat ki ma he kalung yal kai ni sei na ji chu ne ha yong lam kai ho ngai lu dan hi ho nong ki jilu ngai in lam kai ho to sot dan hi he no ngai in hi lam kai ho to sot lo wole do te ne ma tha pai dung hi ni chun chima tha lo ni nga chun hoi te ne ho yong lam kai ho to sot jing tin lam kai chu chu bolute ai lo chu chu tongote ti la thaselo tai to jing ding he ti cho chai na nu kho pe nai ka ki tim nom na hin tin ki pau min bula pana top chanai na vet pi jo si chunga ki pa thu khan sein chuban la ka channel hi no ho nong ngai lu na nei ten like share subscribe na ho long hin na bol pi jing ding ni ki tim be ayong le tunya video ga bol the ka ga sim do the ju chan chi tan tin phadang ki dan video ga ni ki bu do taw te ayong le tunya ding in hi chan in chai tang